Mulan de Bangmei hatu ki pehepa amai se tuma muilana kawang na ilak pamenyong faha hayang atanapo wino shin yuino mongwanga kawang ngau chala chine se nang mulan de poni abungaw hatu chaine tamnang to tuman pe ngau tai shuma kawang na yupuna chawing kawang pumeno kadalan yuino sama so changa nang ngau chala chine se tuman amakham nang ngau se chai ula chine se tuman ayen mongchang na ngau pa hayang ngau ta lak chubanilang nang mong bu khie chun pa nanga sabu hipak yang tuman ayen nanga mong khia lam voi fau sene sarfan fau boi to leuba sema nang mong iyo amen tanapa agas le chine sa awang bahat nyu nang tanap tumana kawang de yupu khama wang bu khia shmai bu pama hatoba leyo kawang voi fau se yelak patman moilan yu nok sama yupu khama na to oma o sa to china tamnang Sunday school hayanga tangshimlan tumana online tainang to khay new balana namno wa Sunday school hayamlanda tumana shunbu materials hado shimay pa mangwe tam shi o sa yelak pa to China tamnang hayanga ni na sa tangshimlan tumanjing youth service timing ma tumano yelak pa online Bible study ya atainang to khay chimay lam nga namano hado ba online Bible study ma sa tuman lambaji ma chio mit ma chimlak to khay yelak pa kayo sa to nan phang bungaw tangshimlan moilan de yelak pa to China tamnang Tanap tawa achinga bu hipa mangau hu bua making wise choices tuman muila na tuman ayen ma even in our social life in our career yeshikama for our spiritual thing tuman choices ngwana to kay to tanap tuman mangau hu bua wise choice ayang tuman sa ali bulam yeshikama nangalenglak chine sa taibu hatawa hangke nanga mong bukhe ya haya kawang among bukhe kawang de cancel na meya kawang nang among bukhe yo si i okya hato pa yapan na chinga ngau hunang ayang atawa kawang ngau maya fanyang ngau hunang au ba tumana alang balai de lela kai akan nime awang ba ma kadam yang han pan mabli Genesis chapter 14 hado lelewan tumana lot i hayang enok noksa kaya Sodom chingnu mangola chine se li bu chiang tumana nginang hayang enok noksa i yena Auba hado Sodom mangola chine se liya but there was an impact in his life. Iya Sodom mangola chine se auba liya by hayang hado de lay daiwan the background de lay daiwan the social economic reasons chine se haying ishigama shingyung inyu wangmana ngola chine se hado ki bu yapan me ishigama modernization to hipang bu civilization hado ba yapan ma sili yangi hado ki libu chine se there was impact in man ayen ma effect mo yangi number 4 lay da wanda war and kidnapping ado Sodom chingnu ma war and kidnapping tai tui te langbu esigama cha cha de kidnap ne mengbu singing and you bu hatoki bu yangi ni ju ba ya fan ma there was oppression and torment by ungodly people kawang de yishing yimeng balana yonga tui de bu no Chingyang nok show ma isigma kadalan de show shin tambu hatoki bu nyui cha na me yangi hangching ne commercial hub nu meng mu chune lim su ba ya fan ma lost all his possession monglo ano i mongo bu semen lampe i nan bu isigma i kapu ombu hato cha fe mi cha sa ma yangi hayanga hato sai chi isgo nyu li yangi hato sai chi no i yui halan pe Yui may yui halan be punga ngam yangi hadoki bu ya phanung ngoi she just because of one choice iya Sodom chingnyum ngola chine se lebu kaya hadoki bu consequences nga yangi ni shu ba example that lepu de lewan that over to man angba David chose to commit adultery with Bathsheba David Bathsheba be phungam la chine se I hato li yangi I hato lung yangi to chine se I ayen ma eno noksha ma there was a lasting impact in his life hado hangi shi number chama over to man ni bu ba Samuel aphung panmani de lela kai angba David I ha na ma infant ngon de li yangi hado shai chi ayang boy I ha suko hado de I je la ne tui de yangi molested her daughters by their own half brothers lane hato sai chi ayang bo I halan pa me cha de tai dui te lang mo ngayangi no David I halan pa me anyo hato sai chi ayang bo I halan ne ka dalan si so ma David vo tho she na tamyangi hato hangi chi ne David phung ngam bu le yangi hato hangi chi ne David phung ngam bu tui leng yangi hato chi ne lasting impact isigama effects ngo bo hangi shi inok nok sama tai tui te lang bu isigama mong tai ship bu yin nang bu hatoki bu ma nga yang ki tini Christian lan tumano nanga decision cha ya bu kaya ayang hado decision na kawang ye mong bu
hado decision ya bun meng ma sabu nang chu hi paksai che yang boy lasting impact hado effects ngoglak to ya phan ma tamana tanap ya phan lam de lai hunang awang ba ya phan ma choices which greatly affects our lives to kai sa nang hangi ba decision nang hangi liya ba nisigama nang hangi chonglam liyang hado ke matai nang hado kai nang ayen ma nonoksa de effect na mengla hado hangi number chama choosing God Jisu Krista de nang hayang ni nonoksa ya mongya banchaya e mong baki ngo okya hayang hado hangke are you willing to become disciples kawang phai de voya e banchaya ngo la chine se mongya nang hayang ni noksa mongya isigama kawang e tuman de chajang cha phabu ayen lamnyu chendu ayen hado ji ahu bua hado de no ka ta se taman je ngonang ka hado decision sa teni nang ya no sa ya bukaya hado kaya impact ngoglak kawang de mong bune meng kawang li bune meng ma kawang ya bune meng ma over nang yang ne no sa me ni no ka kawang choose ne meng e phai de voi bune meng ma in everything you do kawang mong bukhe leng la chine se nang nganglak ni no sa nganglak ni no sa de lewan de kadala na Jisu Krista mai bu jeng ngi oglak that's the biggest decision hayang boy ni se boba ya fan ma kawang yimong bune meng ma kawang ji ya bune meng ma e ji le bune meng ma ni no ka hangi tuilang ya bai tuilam leng ya bai no kadala de ameng isigama kadala maya na tamlak isigama chahai jaba matela mu buchu bungai lak hatu khibu kadala chini is stumbling block ne nang hayang ni no sang oklak tuman ayen ngoklak tuman bumen ngoklak tau jine tuman kawang leya ni se boba ya fan ma while we are choosing our career tuman kadon yu mangola chine se tuman ayen tu show no nang leng hu bu tu show hatu yam leng chun de taiwan de ma bu hi bang ma tuman ne singin jing ne no isigama tuman ma bu hi bang ma yu kap umlak chine hatu ki taiwan de tuman kawang si ilak tuman pinang kawang nang mong bune chia kawang nang hatu at tambune chia sa tonglak e de hayang e invitation bu yang wise decision ne mang lak tuman pinang to chine over lot no e de mai lak chine sa social economic reasons te yang over e so da mongola chine se liya bai hadu kai ima consequences ma ngo yang many a times even in our career kawang na yutong ba hatu ki tuman leng bukaya kawang mong yemai bu ma bu kadalan ma tuman ngi pai nang hayang tuman hatu ki ngolak chia hayang hatu nang libo nang jing career hatu kai ya sa nang ayen de effect na mai nang sa ngoi gila kai bak mai nang ayen over chung nok so tai la hatu de effect na meng glak hayang hatu sai chi nang hu nang ha dong ngoi sa hatu ba effect ngolak to jine se nang hayang to tuman na hangi ba career esi ga hangi ba tuilam nang lak jine sa hangi ba tui so jine se no lainyo balana layam balana yui be shubu ya fanma hayang lainyo balana vocational ma yui be shubu ya fanma tuman tu so leng chun taiwan de kawang da nyamli bu fai kawang da tong bu fai e mu bu konjong ya yang tuman leng bu ne meng kama achui ne meng ayong na me hato tu so ma moi man ngonang lem su ba ya fanma over tuman no while choosing our life partners sa chung yu nok so hayang family na man meng bu nau shi nau ya lan tuman moi lan ne anye ne se tuman rush ne meng bu ne meng ma hayang kawang da tuman agenda hai phau ne meng ma no e mu bu konjong yi aba kawang da suggestion no tuman kawang da command direct ne meng bu ne meng ma hato mai lak chia hayang boy tuman moi lan ne seng laga kawang tuman moi lan chine se partner chabung leng yang wanang hayang hato tuman moi lan da kawang de nyamle bu fai yupu kem bu fai kawang hi pak ma hau glak se mong ham phai tuman tan okya mabu kadalan windu ma ventilation ma phau tai bangi nang yang do tuman hatu ki ngolak chia hayang hatowa sa nang chingsani chi hayang bu over nang ano kawang yimong bu kadai sing ma wrong choice pe tuman family ne menga noksa ne meng bu ne meng ma hatowa nang ayin cha chini chi hayang bu nang jing partner ya yin jing niu yin jing niu hayang hato nang ni chingsani chi hayam huyum dong moi sha hato jing lasting impact ngoklak effect ngoklak hato jines are we making a wise choices hayang hato wise choices even the human desire ka iche yang boy kawang mabu konjong by wise decision ya lakyang friends choosing our friends having friends no about the bible line out the proverbs 17:17 le la kai having close friends is a wonderful blessing but at the same time wrong friends can be a curse shimju shimba amai ngo bo hato tuman moilan chini se moi man ngo nang hayang boy nang shimju shimba lewande hangi buka dalan be nang pang nangi nang cham nangi nang office ma nang tuilin jing gan ma school ma college ma UB jingshim ma
making a wise choice as a friend hatu kibu ayang kadalan ne nang hayang to tumana as a good friend, as an example friend na ya olak chia hatu kan tuman ta ile lang nang tumana choosing where to live amiu iyang bukhia lota iya sodom jinyu ngola chine se levanda mabu amenga yangi tumana is it wise choice no mabu kadala ne school amengo jingan me economic social background may bungo jingan me transportation may bungo jingan me no ayang for that extent theology nyo yang rural area ma chingso noksa ma sawi shanu facility ngo jingan me no tuman mabu hatu king wanang ayang boy tuman moila na teile lakcha nang ngola chine lebukan hatukan ma service to God kawang de nang service paula chia and to his church hayang kawang khumjing de nang service paula chia hayang nang ngo jingan ma nang wangai chane te tamlok chia hatu ki bu chude mong chang fei hayang kawang nang haupa sutuman e okya ayang boy mabu kan ma no hatu ki chi and mabu kan for example dimapur no everything very cheap toge dimapur ta thakibo no ayang boy tuman moila na is it a wise choice teni bukado nyuma tumani yishing boy chaba tau hibang mo sodom hayang komra khia teni ukado nyuma nyui ma ngonang bu hatu ki bukado ma hatu ki bu nyui chi ma ngola chine se tuman mong yong ya ishigama kawang bu konjong ya yang ambukan ngolak si kawang nang hau baja tau hiang tino noksa retirement paima isigma ayen tino noksa ministry chine kawang nang hau baja hatu ki yup okyano even no ministry ma pastor posting youth director posting isigma suko wenyu posting hipang mano kadalana politics no for example even to that extent mong meng ta dai ba hatu ki ngonang se che bengo no hayang boy tumano even in our secular settings tuman hatu hibo lam ngoya where do you want to study what you want to do kawang nanga mong bukan de shon baja nanga mong bukan ngo na tam baja sa tuman yin noksa ma e okay suggestion for making wise choices hayang ato making wise choices no yong kanda mong ding bu tuman li ala khatawa kadonyu email tuman saw lai chi hayang tuman yo oglak hayang boy hatawa kawang mabu konjong no you may have knowledge but wisdom come from God. Okay, ada wisdom. Konjong yala chinese kawang de tumane yulak yang ask God for wisdom. Hayang oba tumane James apungcha aling nga bubu tatle lakay kawang ano. He promised to give wisdom to those who ask. No, o yin na kawang de yulakay iya daw konjong palak. Hayang boy in faith. Atinglak po mayubo ni mengam e palak. Yubulan mo ilan de pawi chiyang boy atinglak po fay. Kandeng shaka kandamong ding bo fay awa yulakay hadaw de palak. Pumenok kadalan nang hayang nino noksa tuman pumenok ka kawang de kawang 2021 ma tuman pumenok hangning laksi nang alam hoba cha e olak chia jubilee 2022 ma yalak hatu jubilee ya kawang nang mong bakhi yalak chine se tuman de lam hoba cha si e okya e olak chia isigama nang jing career ma ambukan ngolak si retirement jine bang benye to biang lam he to biang kawang nang lam hoba cha nang jingde social oglak hayang nang pumay nang ma participate na meng olak kan hau ba cha kawang sha ninong noksa nang ayen e okya ask others for advice kawang sumbu katalan bay no tau jine fellowship is very important tau jine kawang sumbu katalan bay shim yishba amay tamlak yong wong bon na menang iman the role model idols ang lam wong bon na menang tuman jina hangi jine jisu krista ma ya phanyang no tuman advice ya lakyang ayang that is for our safety ayang atawa counselor mangwala ke Proverbs 11:14 me ibua there is safety in having many counselor ayang ataw counselor awishi she wande counselor can be the Bible itself no kawang ngau ma tuman the mabu warnings ayang guidelines for our life tuman ayen jinis guidelines mangwanang ayang it can be older matured Christian no kawang the meng balan kawang the tinglak balan kandeng sak bulan you look up to those people ayang iman mo advice ya bolak atu ameng ichi ayang formasa kawang ngau ma ya phanyang nang hayang to tuman ayen atu ki ngo chong bun meng ma tuman na wisdom ngo bolak ayang atu kawang mabu commit your choices to the Lord lam su ba ya phan ba kawang de nang le alam lili commit na meng ola chia trusting and making a choice no kawang da tin lak pu fe no to kay mabu katalan tuman te ilha you jengai ma piri hai ma isigma sata aloba kungai ma kawang da tumana menyong phayang haogla
Yang berteman hak yang taima. Isu kema aloba dengan ema teman kau na menyong payanga. Isu kema teman journey the taima isu aloba cama teman kau na menyong panang. Is there anything that you do without praising God? Hadawa nang jin conscious kaya nang da hadawa disturb na mengya. Teman muilan na taile laka. In everything, whatever decision you make for your studies, choosing a college, choosing your life partner, or choosing anything to do during your daytime, at home, everywhere, kau ang menyong pao kya. Thank you, Lord. Help me do this. Hatu kiyo kya. Kau ang mabuwisdom ya kya. Isi kama minisikin chanhoy, akan chanhoy. Kau ang kadalan mabu, kau ang pumainok mabu lowe. Isi kama kau ang bay lowe. No. Adam yang if ni imi over pa upenya ba kawang ni sa imi fellowship yan anbong mapaiwan da imi loyang gi hadoki bukan akan chanu ngob na mengama. Is that a wise choice for you and your family and for our church teman ta ilelang wanang? It includes decision to follow Christ. Akamba ya fan ma response to wrongdoing. There could be many instances no we made a poor choice isigama even a wrong one no nanga yabu decision ayang nanga lengobo tuisho ayang hatau kaya no poor decision kaya your life no nang te no aya tawasa aji useless nothing adu kita no ayang but there is an option. Learn from the mistakes of others no kada lana for example Bible matuman na Lot ngiyang ge ayang Lot lengbo hangishi he hid and flee. Lota ia Sodom mengolah jenis ia lebu ia pebu hado jenis ia nak ma consequences effect mabu ngayanggi hado jenis ia kawang ngau hado ia mongcang ma anu ni se kawang song na payanggi hayang kawang ngau vencai bu fe ia hado nyemu bu tailak jenis ia ngayanggi hayang tu what is right without reservation hayang Lota kawang hangi banjing tamnya ba hado vencai yanggi hado ngau cayanggi hado gileng yanggi teni nang hayang tu teman ayen ma nino noksha ma as a pumainok teman yo hato Yesu yemai se te bun mengama hato angyang hangi ba mai busi hangi ba surangge kaw ngaw ma ya phanyang hato leng oklak chia au ba teman Peter ayen de le ta la gai Peter ia po bu e singyang no kawang tawa au bo nang da menchemani ayang nang yising semani nang ba so salak yang hang boy ia repent na mayang ia hato po bu e singyang he repent from his sin ayang i ayena kawang chines e ngoyang kawang jenis i fun fayang gi kawang jenis i service to you yang gi tuman nu hatu ki ngola chia anyo lem su bawaya fan man tuman over Paul in the lelage Paul he accepted Christ in his life and he lived his life for Christ. Paul Jesu Krista da Christian nanda shoshin tambukata ayang boy over ia hato choice no hato tau lengo bo tuisho hato decision na yemai sa over Jesu Krista ia hawa hato ya mai he leave he turn ayang Christian lan jenis Jesu Krista jenis yen pan payang he lived his life for Christ. Accept forgiveness. Jesu Krista tuman ibua tuman hi ida tong bene mengama ameng wan tamlak ni sa tuman the opportunity chance palang onang nang hayang atau nino noksa tino noksa tuman pumainok katalan kawang sonde amakamapai olachia mabu katalan because of our social status because of the wealth and accumulation that we have isigama nya na sa tiningai ni mabu chilalan kawang sonde achuiba na mengapai yo tiningai ni buchuja wanjama new ba the suggestion phabu hepak new ba the correction phabu hepak tuman moilan hadukai tuman kawang son emakhamatawa kawang son achuiba na menga iso mo du corona paro sa pailak chine yong awanang for adulthood especially haduki be hepak ma are we making a wise choice to ask for wisdom from God with faith no James lai ma ibua atinglak pu fai tuman na kawang na jubu na menga ma hatu wisdom e phalak the wrong things that we do are you willing to continue no. Are you willing to continue with the wrong things just because of your pride and ego or for any other social reasons? Amni jane moi wrong decision kurishe. Hoile bi ini charul mon nai na pare. Kilugule manuan hasai dibo. Isigama it involves your pride and ego. Tau jine nang hato nang singnang. Kawang sisyo matau po ngonang, kawang sisyo matau pin ngonang, kawang sisyo matau kule ngonang, kawang sisyo matau ichaw isaba. Nusa kang ngoyang gi hang boy nang hataw mo bu correct na menga tayo anyo isigama
Saan ang tuiling tayo ba yung onok? Saan ang nusa ka isig ma hato tuimeng lang yung onok? Isig ma saan ang kulay ba yung onok? Hayang ba asong wanda nang lang yang ba nu menga yung disturb na menga. Hato mo bungay tayo yok pa nang sausi onok. Hato wanda nang kawang wisdom yam ya, kawang mabukon jong ya nga. Lord, I'm suffering. Let me come out. Jesus Christ ay ibu kay. Taw na nyik nang hayang tani. Iya teman na chalak hibang ma teman na kawang pai teman ok chia. Tahu ke kembali bang, kemne tahu teman pumenok kata landa atau ihu buah. The importance of making wise choice. Hado teman kandeng saka, anyo hado wise decision choice ya buah very important for our lives in our career. Teman yen tu show ma, esok teman partners, life partners jam Taiwan, spouses jam Taiwan, with our friends. Hayang esok where do you want to live, and most importantly choosing God. Not choosing. Either you choose or you don't. Kawang yabu yabu na mengalak. Okay. The most important decisions teman ayin yaha jinesa. Ayang teman life impact na mengalaka. Kawang da teman kawang pay the boy olachia. Kawang wenchay olachia. Ayang kawang na nyamli bu fay teman kawang wenchay opo na mengama. Everything will impact in our life. The consequences molak. Why not we decide today to follow Christ? Nanga ayang andino noksa. Kawang pay the boy lak nyamli lak hato ba may yishing ba? I pay the boy ba? Ayang andino kan lengang obo. Tuisho ma decision lili ma. Kawang yobo na mengama. Hato lili ang ato yang kawang tinyi mo wanga nanga mong bukia nanga tinok noksa da ayen dalam ho baja. Confusion, Lord. I don't know what to do in my career. Sa ato further study tayo kaya alaw ba lamba yung confusion. Choosing the college and institution ato king wanang gi kawang nang alam ho ba dyan nang mong bukan ma kawang abukan ngolak si ito yung tinonok sa isig makawang I'm looking for a life partner, help me find in your own time nang mong bahipak ma so tuman ato ki ulat siya hayang become his disciples. Theology niyo balansa ichi o ba tuman na Bible le talaga kawang Jesus Christa and sa New Testament ma young people. Hayang Old Testament hibang mo young and dynamic people. Hayang atulan nila dewan the non-theological backgrounds. Tokay to teman ba encourage ni meng hubwa. Kawang ngaw nyo tambu hayang apungan tamba hadawa theological students lunch hajte. Isi ka social new social palan charge ni ichi. It can be anywhere, anybody. Nang tuiling social bukan ma. Jesus Christa may bu teman ayin mangi olak yang. Chay bala mulan na kawang ilak pa muy mana tamba.